Hello my people, ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira gatanu kuri gatanu. Iyi ni Motric Rwanda nk'ibisanzwe. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ikora impinduka zikomeye cyane, ni nyuma yo gutsindwa ibitego 2-1 n'ikipe ya Bugesera hariya mu karere ka Bugesera. Ibintu byahise bihindura isura. Uyu munsi ku isaha y'isa 9 zuzuye mu Nzove, Mana ishobora byose, habaye inama rukokoma, inama idasanzwe, inama ikomeye cyane, inama yo gufata imyanzuro yihuse ku bijyanye na coaching, ku bijyanye na staff technique y'ikipe ya Rayon Sport. Byihuse, byikubagaho, byihutirwa bikomeye cyane. Bahise basinyisha umutoza wungirije, ari we ngiye kukubwira amazina ye ubu none ahangaha. Ni mu gihe kandi ibiganiro bya nyuma byamaze kuba biba hagati ya Rayon Sport ndetse n'umutoza mukuru uratangira akazi kuri uyu wa gatatu hariya mu Nzove. Mana ishobora byose, ibintu bigiye kuba bihindura isura. Kugira ngo rero tumanukane neza gatanu kuri gatanu muri aya makuru ngiye kugenda nkugezaho 5 kwa 5, icyo usabwa no kuba waramaze gukora subscribe no kuri Motric Rwanda, ubundi ukibuka gukanda share, ukibuka no likinga iki kiganiro, hanyuma byaba ngombwa ukandika no muri comment uko ibintu uri kubyumva, ubundi tugakomeza kugenda twibanira gatanu kuri gatanu. Umutoza wungirije yamaze kuba asinya amasezerano y'amezi 6 muri ekipe ya Rayon Sport. Uwo nguwo rero akaba yitwa Lomami Marcel. Lomami Marcel ni umutoza ukomeye cyane, ni umutoza wahoze yungirije muri ekipe ya Etincelle. Uyu mutoza rero Lomami Marcel akaba yamaze guteka icyo bita mukataba ku masezerano ye n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse akaba yanatangiye imyitozo ye ya mbere kuri uyu munsi, kuri uyu wa mbere muri ekipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport itegereje umutoza mukuru witwa Bruno Ferri ugiye kuza gutoza ikipe ya Rayon Sport. Ni umutoza w'ibigwi, ni umutoza ukomeye cyane, ni umutoza wagiye atoza amakipe y'ibigugu, ni umutoza ufite amateka aremereye, akaba agiye kumanuka no mu mujyi wa Kigali aje gutoza ikipe ya Murera, ikipe ya Rwanda, Isaro ry'Inyanza, Igikundiro, Igikaka, Igikanu cy'Imfizi n'andi mazina yose wayitazira. Ikipe ya Rayon Sport ubwo yakinaga n'ikipe ya Bugesera hariya mu karere ka Bugesera, byaje kurangira rwose ikipe ya Rayon Sport igaritswe, itsindwa ibitego 2 byiza cyane bidashidikanwaho, ubona ko ndetse n'ikipe ya Bugesera yari iri hejuru cyane par rapport y'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo bituma ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buyobowe na Meya Abdallah bufata ibyemezo bikomeye cyane byo guhita bashaka umutoza direct byihuse ikitaraganya, kuko bamaze kubona neza ko imitoreze ya Haruna Feruzi ntacyo yabagezaho. Gusa nubwo tuvuga ngo Haruna Feruzi si umutoza mwiza, ariko niyo ugiye kureba muri swadi y'ikipe ya Rayon Sport ntabwo ubona ibisubizo 100% byakaguhaye amanota 3, nk'uko buri wese ashyira ikipe mu kibuga avuga ngo ndashaka amanota 3, kandi nizeye ko intwaro zanjye cyangwa se abakinnyi banjye ngiye gukinisha bafite ubwo bushobozi bwo kubona amanota 3. Mu bintu bikomeye cyane byaje kuba bigora ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport yaje gukina iyi match idafite abakinnyi bayo ngenderwaho bakomeye cyane bayifatiye runini kandi ba performinga ku rwego rwo hejuru, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yari imeze neza. Aho ngaho naguha urugero kuri aba basore b'Abarundi
harimo uwitwa Guruwari Tambwe Ngongo, uwitwa Bigirimana Bedi Lokando. Aba bose ni abasore bakina hagati mu kibuga, kandi ikipe ya Rayon Sport yakagombye kuba yubakiraho imikinire yabo. Aba basore rero uko ari babiri ntago baje kuba bagaragara mu kibuga bitewe n'ibibazo by'imvune bafite. Murabizi ko uwitwa Bigirimana Bedi yaje kuba bamubaga tando, ubu ngubu aracyari muri infirmori ntarakira, ariko amakuru ahari meza yizewe nuko uyu musore agomba kugaruka mu kwezi kwa mbere, kimwe n'uyu Guruwari Tambwe nawe waje kuba avunika. Biravugwa ko amasima bari bamushizeho nawe yavuyeho, akaba yaratangiye imyitozo ye ku ruhande, nawe mu kwezi kwa mbere araza kuba yagarutse. Murabizi ko kandi ikipe ya Rayon Sport yari ifite ikibazo n'ubundi gikomeye cyane cyo kuba ikina nta rutahizamu ifite. Murabizi ko uwitwa Foringanye yaje kuba avunika, ubu ngubu ntaragaruka mu kibuga nubwo yakize, ariko afite ibibazo. Yaje kuba asubira iwabo i Dakar muri Senegal kurwaza mama we, aho yaje kuvuga ko arembye cyane ndetse ari no muri koma. Hanyuma umukinnyi wakavuze uri kureponda muri ekipe ya Rayon Sport ni uwitwa Asumani Ndikumana, ariko uyu musore nawe ntabwo wamugenderaho cyane kuko nibwo agikiruka imvune y'akaboko, nawe ntabwo yiyangaje cyane muri dueli. Gusa ni umukinnyi w'umuhanga, ni umukinnyi ufite skills, ni umukinnyi ushobora gukora ikinyuranyo, ni umukinnyi wagutsindisha umutwe, ni umukinnyi wagutsindisha ikirenge, akaba n'umukinnyi watanga assist abaye afite abakinnyi beza bari gukinana basatira. Ibyo ngibyo twarabibonye twese tubishingaho agati. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport izanye aba batoza barimo uyu nguyu Romami Marcel watangiye n'akazi, ubu ngubu arimo arakorana na Haruna Ferouz, nyuma y'uko igiye kumanura umutoza mpuzamahanga international Bruno Ferry akazi Nyarugenge gutoza ikipe ya Mureri Saro ry'Inyanza igikundira igikanu cy'imfizi, barakurikizaho kugenda bamanura abakinnyi umwe kuri umwe. Mana ishobora byose, murabizi ko ikipe ya Murera yamaze kuba yumvikana n'umusore rwose w'umuhanga cyane ukina shampiyona ya hano mu Burundi, ariko akaba ari umusore ufite ubwenegihugu bw'ubukongomani. Niho agiye kuba niho avuka, akaba agiye kuza gukina hagati muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore ni umusore ukomeye cyane, ni umusore ukina muri mediane, ni umusore ukina asatira, ni umusore nawe ufite skills, ni umusore nyine ukina ubona ko ashobora kuba yanatsinda ibitego, cyane ko niyo ugiye kureba ama ekipe yagiye acamo ndetse n'aho ari gukina ubu ngubu, ni umukinnyi uscrollinga, ni umukinnyi utera mu izamu, ni umukinnyi uw'umuhanga cyane. Akaba rero yaramaze kuba aganira mu buryo bwimbitse bwimazeyo n'ikipe ya Rayon Sport, akaba rero araza mu kwezi kwa mbere gutangira akazi muri ekipe ya Rayon Sport. Nta gihindutse rwose, iyi diru yo iraba yaje kuba iva mu nzira. Bamwita Likao, ni umukinnyi w'umuhanga cyane, araza kuba tayari yinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Nk'uko twabibonye rero tugendeye nk'uko ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yakinaga hari i Bugesera, twabonye ko ikipe ya Rayon Sport irwaye ahantu henshi. Iyo ugiye kureba nko muri wing mu bakina basatira, ukareba nko ku ruhande rw'ubumoso, wasangaga rwose abakinnyi bari kwakina bose batagenda. Yaba uwitwa Cindy Paul Jesus ntabwo ari umukinnyi mubi, ni umukinnyi mwiza, ariko ibintu akina nabyita wenda nka tekinike za kera, bya bindi byo gukina ukazamukana umupira ku ruhande wihuta ugakata santere, ariko utari wa muwinga ukina cenga yinjira ashaka izamu ngo nawe abe yascrollinga. Urugero twabonye nk'uwitwa William Esombe Onana yakinaga wing, ariko ni umukinnyi wabaye top scorer nubwo yakinaga aca ku ruhande, ariko yatsinze ibitego byinshi muri sezo. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport ikeneye umuwinga umeze nk'uwo nguwo, wiyongera kuri aba bataka babiri bari kugenda bagaruka bava muri recovery, barimo uwitwa Foringanye ndetse na Asumani watangiye no gukina, akabafasha gusatira muri ekipe ya Rayon Sport. Ikindi kibazo gikomeye cyane, abenshi mwabonye uwitwa Basane Azizi ava mu kibuga
ndetse bamutwaye kuri ya burankari yabanje kugwa bwa mbere arahaguruka arihangana ariko biza kwanga buriya yaje kuba agira imvune yo mu kaboko. Amakuru dukura indani ni uko uwitwa Azizi Basane yaje kuba avunika rwose mu nkokora, akaba agiye guhura n'ikibazo kiratuma amara amezi ari hejuru y'abiri hanze. Ikindi kibazo gikomeye cyane muri Rayon Sport kuko batekerezaga ko bagiye kugura umukinnyi uca ku ruhande rw'ibumoso ariko nuca ku ruhande rw'iburyo ari we Azizi Basane Kuranya ntabwo agiye gutangirana n'iyi faze ruturu ari gukina umupira kuko nawe yamaze kubagira ikibazo cy'imvune. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport ikaba igiye gushaka abandi bakinnyi dukuyemo uyu mukinnyi ugiye guturuka i Burundi witwa Rikao. Bagiye kuba bashaka umukinnyi ukina aca kuri kabiri, barashaka kandi umukinnyi ukina nk'umuwinga, barashaka umukinnyi ukina mu izamu kuko Rayon Sport ifite ikibazo cy'umuzamu, barashaka kandi umukinnyi ukina kuri gatatu ahanyura uwitwaga Nijuru Eri, ubundi baze biyongere muri swadi y'ikipe ya Rayon Sport. Abo bakinnyi byibura baramutse babonetse byibuze iguza abakinnyi batari munsi ya 4, bakaza bagasanga uwitwa Abedi Bigirimana Rokando, bagasanga uwitwa Guruwari Tambwe Ngongo azaba yakiza ameze neza, bagasanga uwitwa Foringanye, bagasanga uwitwa Sumani. Mani ishobora byose iyi Murera faze roturu yakora amateka akomeye cyane abantu batigeze babona kuko abo basore bose bari kugenda bava mu mbune baraba bagarutse bameze neza ndetse babonye nandi maraso mashya. By'umwihariko nibabona abandi bakinnyi beza bascrollinga ibintu bizaba ari urucabana. Reka mbashimire cyane rero abantu twari dukomeje kubana hano kuri Motric Rwanda. Icyo usabwa no gukora maze gukora subscribe, icyo cyo ntabwo ugomba kukibagirwa. Ikindi ugomba kurikinga ibiganiro byacu ukanabisharinga muri bagenzi bawe mu gihe wumva abikuryoheye cyangwa se ibikunyuriye. Motric Rwanda nakagaruka, reka mbabwire n'amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane.